Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hurmatlı musulman bir tuğandar, barımızga belgili болгондой, sünnet bolgon orozalardın biri bul Arafa gündün orozası. Arafa gün bul Zulhicce ayının 9. günü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisinde bul gündün orozasına öte çoğun soğuk aytılgan. İmam Muslim rahimahullah çağıran hadiste, bul hadis Abu Qatada radıyallahu anhudan gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafa gündün orozası jönünde soralgan kezde, yukaffiru senetel madiya vel baqiya. Bul gündün orozası ötkön bir жылдын жана келе турган bir жылдын günөлөрүн кечирет dedi. Bul öte çoğun soğuk. Bir gündük orozo 2 жылдык günölөрдүн keçirilişine sebep bolot. Bul jerdegi günölөр degende kayсыл günölөр? Alımдар ayткандай кичинекей günölөр. Ал эми чоң күнөлөргө сөзсүз түрдө тобо кылуу керек. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул Арафа күндүн орозосунун соогунан кургалбай, ар бирибиз аракет кылалы. Аллаху алам.